Tala Fou o tala mai Ausetalia Radio Samoa. O tu ina tu nei Ausetalia se whaaringa whaatu la fono i le Twitter, ma whaatonu ina i le tu wane o se whaamatalanga pe o whaapewhea o no lātou whaafetawia, nisi o whaamatalanga de manuia o lo whai atu i lunga o le lātou platform. O le E-Safety Commissioner i Australia, Judy Inman Grant, ia tā ua mauane nisi whaasea whaopopo, e whaatatau i whaamatalanga atangi eilangona leita i lunga o le Twitter i te tonu le se fururua masina ua tuanai. Na amata ona si itia leo whai o whaasea, ina uanga iane Elon Musk e whaafoere au unanga lea ia o ke topa lua whelua lua. Pa mai Grant, a whai a le italiane le Twitter le whaaringa le te tonu o le lua sepulu aso, o le awhea ngai loa le company ma whaasalanga tupe e toi titi o i le fitsela wafe le aso, mo le solia pea o aia inga i tūlanga whaatatau i awa unanga o lo whaatinoina. E le o whaamawina le ripoti se tariane a le Twitter i le whaaringa o tuinane. O le o mai o le malulu e le taumata le aatiri whaatetele nai le mana o mia o le eletise i ainga, ai o le a whaapopo ai fwoi mara tutongi o piri o le eletise, ma wha o Sofia ai nisi ainga e sa iri fisosoani mo teimi whainga tau le soifuanga hardship support. O le whaamaumaunga o whaaidoa e le company eletise le Origin, wailo ai e fitu sa fulu awhea na paanga, uno mana o mia le fisosoani lea i le teminei mo le tutongi ina o la tau piri mo ni. O le aso mua le masina fau o iunai e whaamamalu ai le isi si itanga o le tau le eletise, mo le isi tu sa male ono sa lau wafi o tangata iei accounts eletise. O lo iei tu ai ngā pei meni fesosoani mo le tungi no piri mori, mo i lātou e titi tupe maua, whapea i lātou o lo maua pensiona, ma tau si soifua, a e na o le whaatasi lava le taimi e maua ai lea whaamama venga. Ua mariu lava si tangata lena pa uu atu a ngā i le vaenga e alua nei le train i le o ngā tatonu o Sydney, le Sydney Central Station i le awa uri ana nafi. Pa i roi ripoti la tamai o le tangata na ngā iane le mobility scooter ai pa ua ia ngā i le awala le train ma ave sea mai e lau whainga ruenga mai le platform 18 po le afo le lua i le awa uri. Na whaabave atu i le whanama i Camperdown le ana mariua i lava mulimuriane. Foi whaamatalanga leo leo. E le iei train i le vaenga lea i le temina tupo i le whaalave lave sa tau fia foi train sa o whaia suenga. O se whaamatalanga ma le Transport for New South Wales o ta wai o le lata i le afo le tolu i le awauli na toe whaawa waifeo ingo ano foafi ma fautua i nai fo i le atunu u i whaatuai. O lo su epe ai se ale mafua anga le whaale tonu na tūrai mai a le Station Leo Central e tau lai uma iei feo inga tangata i sini mai mā tele lawa i na tumu ma pisi i aso te tasi. Wa tau tino e se ari ilo na whasi o tia o lana pāanga ilo lātou whale i Perth, o nā ngā iane leanga o isa pampenisini, ma la vea ai malana ta vale. O Stephen James Allen Dean, tolu su fitu tausanga, na ia io ina o na morianga na whamasnonga i Perth i vasa nei. O le ua mariu o le tina e to oruala na whanau o Emirate Lasaka, tolu su lima tausanga na mawatu e leo o manu atinga ina i le whale i Perth i le masino a Perilla, ma mariua i lava mulimuriane i le Royal Perth Hospital. Sa pu e leo le ali i le aina wala vela na taavale, tau fia nei e whaatali i a leisi aso e tūra i e le whaamsinonga raso ruspul valu au kuso. Ua mai a tau tino foitini i morianga o le tau mawhaianga oi, wha upengaina, i amale ave taavale whaatamala, o sori ngā tū la fono na tutupu uma i le aso e tasi. Matala muli, o li ta alo Jerome Luai ma Rees Walsh e te tawana la tutongi le tusa male 2% o tupe maua po o tutongi o le taalonga match fees ma ioi morianga ua whailoa le NRL Judiciary e tusa ai o le taalonga i le po na po a o Josh Addo-Carr e te tawana tutongi le 10%. O le taalonga na manatu nisi o le awhina waile la nuana mo sa lato malo e tutusa i le taitasi. Pe i taina ese le tūranga na iei le taalonga le malasi mai o le whinau a le Maroons mo lato tu e manu malo i nai le taalonga luna lua o le series. Ia ma ua mauti noa i fo i le siamu i le State of Origin lua afe lua spultolu e ui ele i mai a taalonga. O le whtawinga muli a stete lua o whaturanga i le aso se furu lua o le masina fau o Iulai a o ai o le taalonga Queensland e tolu sururua New South Wales se ono ma le toe whaatari ai le lua afe lua spulfa pe toe o soa i se la. Tala nā le Radio Samoa mo le neia sotofi.